Bai manekat alaki ay malaki tokta bua etat ni wisneno besno na konane ay malakit at onen amo wisneno ay mu inek lumit naik hemnen mamut nin hoan mukuan hoan knino natin hem lumi hemnen mani amin nuane noi inakan wisneno an panat kit na komo et amliut 1 Samuel ponuwam nin ela ponuwam tin talante ela potenum nin ay malakit kius take ela potenum ha wisneno an eka maantuka nan kau henati kais omo e amliut niuko bay manekat alaki ambimunit neno kita ikutok plenat lean eka kit onle kaisa amnao mutuin lalan i kaisa am ote hau lean di ole makan kaisa am sempena kalau fekat onen ma bian anten plenat i na feknani na tuiniki alekot nyawit moni kawa hitan hai plenat nane of niki am liut nyawit moni amo steno nekit kaalafaan sa kohit sanat mes an eka kit henati hit kaisat moe amleut mat bofutin at di sanat intuan bay manekat alaki suit sulak nino tabui na ton kit wisneno an pake di Abigail hen eka ne Daud he kaisa inmove an bisanat na Daud an tuti terima kasih niyo bi Abigail intui na kon i pules maliatas niyo wisneno lean sonu ko hemutef mo kau an bineno i mama pules niyo konek mahinen mama pules niyo ko amsa na tuin hom eka maamtu man kau henati kais au umate ma lefkuk aulasi amo wisneno an lumi henati kita tenap nok nepmuti kita osmo et neno insa kohit sanat infekit bonifeu ma inam sa na kain kit na kolalan lanan amleut bay manekat alaki kalau tuaf bian an moe amleut niukit kita to ma okete hitamilanan hiat moe amleut niusin aan mino tabui an fekit tenam feu kalau mu eku moklasi onane kaisa homutena blasi amleut le antoman ko lekonis homutena wisneno imoet alekot na tuin lasi i homes mo peni hatanis mamukain homonim na kolasi amleut amin at onen amo wisneno ang fekene klumit henati hay mikai ni hay aum neno na komoet moet amleut henati hay aum lei hay monim lei neki pules nyaho kanam maneki alekot nyaho am biansi amin kaisam nikat ham like subscribe ang batinuan i nyaho am biansi